Бележи имам Бухари и имам Муслим ко перевело достојна збирке хадиси кото Расул алейхи салату вассалам очерџа иштекати нару ила раббиха, а о джехеннеми или па е јаг жалињавпи ко пиро господари. فقالت يا ربي أكل بعدي بعضا ربي جهنمي وچرجا ربي هو ميري كوتورا يك ياورن هان يكلا فيا وجهنمي رولا بمجاليني بكو الله هو كاي حبلولا كوركوري بيس اندراو هالا فأذن لها بنفسين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام pa Allah azzawadjelle dija i zemlji dozvoljaje džehenneme duj droma vazduhotelom. Jek drom te mukel, a jek drom te dišinal. فهو أشد ما تجدون من الحر وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. Pa avela, kao Allah azzawadjelle džehenneme duj droma mukla vazduhotelom. Duša frima te lel te mukel. A ovaj tamo je drom nila ese, hen je drom je vendese. Pa kedan nkonilaj osentinena nejbaruta tipa, sa reke svedoke nam ko akaladi vesa akana, tega ni tlo džehennemi mukela vazduho praladen, lela frima subhanallah. A kedaj pojeven epten baro šudripa, tega ni o džehennemi palem pana je drom so. Mukela frima ja rab. Šalite zamiskljeno dova. O džehennemi ko piro gospodari rovela pe sarandrao korkori tablola. O Allah i dela i zemlji duj droma vazduho te mukel ili pa frima te helfi. Kada Allah azzawadjelle kak je del sajma mušen koji je khan Allah je tamo posudio dive kada o khan tega ni paše a do borka anele manušenje kao manuša pravalen nekoj džiki kroč ki piri znoj kao vel nekoj džiko kolin a neko pa ki piri sobstveno znoj kad bušinel pili pa kataslov. A di same pa so kataslon ki piri znoj taro tatipa kada o manuša taro paripajen taro muke ko sunjo dive ka počminen taro pejgamberi šefati te roden ne bili o Allahi azzawadjelle kanel piri presuda piro sudo so posigate nebitno dao do ako vol džennet ili džehennemi. Objasnini pe ohaljem i situacija ko sudnjo dive kada o kam o Allahi pa šeka nele manušeni. Pa o manušaku znoj kovenan di kroč pa sađi ko muj kataslon. Pa o manušaka avem ko pegamberijem karoden o Allahi azzawadjelle te siđari osudiba se naštel dva haripa tarotatipa izdržinen. Katar bari muka karoden so posiga to Allah i pi odluka te anel, pa makar odva bilo so te ovel. Pa odva dive kada katraini pinda ila debeš. Tega no Allah i halalen, di same manušen ko odva dive, ko katraini pinda ila debeš, di same ando odva paro hali, ando odva barota tipa, ando dia bari muka di saveno Allahi ka kurtalinjem ka spasim. Di saven manušen o Allahi ka čivel telal ki senka o lado, ke da ver lado hem senka o doa divena ne teove. Odia senka o Allahi pobuter kao alana, minge se avdive ko akalata te drebija, ke da rodea da je gaš ili bilo kaj teđate kuete lamte garavetu, ne bili hali so. Ti duša te rahatinela. Ali, aka ja senka da ne ništa premalo dijam, se tega nje okam, kao ulame ga dobor bud paše,
кај некоја мендар ки зној джики кроч као вел, а неко Аллахи га потипили зној коркорика таслувал. Па менко кратко кадамен годи, иако ме джанав кај джанаја, кој дола мануша ка со Аллах, кој доа пародиве, кој доа бародиве, диве која катрајни пинда и да дебеш, о Аллах илен ка спасини ко ладо ки сенка ка чивел ке да вер ладо ем сенка одова диве на нетело. Ко пегамбер алейхиссалам ефта категорија тани мануша ка со Аллах ко ладо ки сенка ка чивел ке да вер ладо на нетело осим лесо. Диве кера Аллах фил диве која трајни пинда и да дебеш. Свој ке дам ке почетка мануша ка ми ко ресули ка те родело таро Аллахи ко Аллах со посите а не пири одлука, пири пресуда, таро парипасо на штивише двата издржине. Диве коде со Аллахи ко Кур'ани кавачери, јаумен једжалу лвилдане шиба. Могај таро диве ке да е максимен о Аллахи парне бален гере качен. A primul instanță calimia o maximia la ne parnete o veningere balate parnon o simtaro paripa o dole diveso. O simtari munca o dole divesiri. Dive kole se o Allah azza wa jalla kavaceri yawma yafiru al-mar'u min akhi. Dive ke do manush taru piro rođeno pao kanaše. Na samo doa wa ummihi wa abi ahem katar piri daim katar piro dad dur kao veo kao do korkori peste spasineo wa sahibatihi wa bani ahem katar piri hanuma piri romni ka se arcelo piro života katena kavja ama wa banin hem katar piro evladi ki dunja ka se po životu i ne spremno te del ka se pikičma pagla ka te tu dovolim te zadovolim od ova direktno o manuška našel savljeno. Ando dva najpašutne. Svako pese ka si kirimpe, en svako piro ali kad je kel so pošukar teole. Kod dva manuša su kod dva baro parodive kolado ki senka kao ven, ke da ver lado na netrovel. Ke dunja kolara ka lado. Kolaj si tu senki, ka šta kaj magija. Ama sudnjom divejtanu nešto je ver. Lado em senka na ne osim Allah esiri senka em nesoro lado. Emo doa dive, da ne sara kana, obje pravdola kov, to ko deš gotovo. Dive ko atraini kalalen pinda hila de beš, vajtano je baro period. Ke dike na mena kvaj celo andov toči ko deš naš ti zdržina, ko na je klima, problem malo. A gdje je klima je luksuz. A ko na hele džanova sami buka je sjede. I znaš se samo je dive. Eke hadisa zoravdi lutati, pa su nisam pinda ila ne beš. Tu te beše. Labo senka na njih. A si samo jeka. Odejtanje Allah je se labo, ne si senka, a od te kod ja senka je mlado na ja, ale osim ko? E ta kategorija manuša. Angulov nono sam salam, el imanu el adil. Pravedno iman, pravedno vladari, pravedno manuš koja je manušen negde predvodini. Neka bomba me nakupava kakja kategorija. Mena ni imami ni predsjedniko, ne ni ve. No. Sara meni jam imamija. Sara meni jam imamija, samo kućiba jam pravedna ilina. Ono sa salam, kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Sad men sjenco. Pastiri. A proma, kao vem kući ne baš u tumaru stadu. Znači, tu i nani imani, kase, to tiro čer, tire familijake. To i nani mami. Ама u kući ba je nam pravedno ilina. Ne mora tu to je imani ki džamija, hem te dikel petiri pravednost. Ili pa to je prezident jando ih država, pa te dikel petiri pravednost. Tu i nam da imani, tu i nam prezidniko, tu i nam so god magjer. Kaj? Antiroker. Hem samo u kući ba je nam pravedno ilina. Wallahi, bila funkcija antiročer, ti nam nepravedno, premalo tire čerutne,
Wallahi ka заслужине со ладо ке да вер ладо себе Аллах со на нете ховен. Дуито хендуни категорија. Дуито категорија Пророк салам wa shabun nasha bi ibadillah. Terno ko barilo ko pokoriba e Allahe se ovkanduno, ov poslušno. Trudini petavotitni pa ko din islamite ovo. Ovdarotitni pa ki džamija dikam. Znači, terno ko barilo ni džamija. Terno ko poterni pana kamjale kaj, a kate ko Allahe se roker. Ov ko dva barojem paro dive, ke da ver lado osime Allahe sunanete ove, ov kao teval ko Allahe soro lado. Влесе тернален благо тумене кола ки джамија авена, кола намази калдинена, тумен кола ковакти, ано коа жимина ке да мануша, ко тумаре берша, прастана коа харами, тумен прастана кај, ки джамија. Елхамдулилlah сведок е нам кај ке пално масек диве, ани джамија активна и тане терне. Наставинен ко дуа мачоно те, Тиротерни пати на кавѓање кате ко судњо диве кааве телал коладо кај ладо авер на не теовел осим од ова. А кодија категорија перена ентерне кола пиротерни пана кавѓеле ко покориба е Аллахе се азорџеле. Трето категорија Пророк салам ва раџулун qalbuhu muallaqatun bil mesjid. Кола манушка со калби пануки џамија. Манушка со калби повезимо е џамија. Манушко апало со алоки џамија кланјао намази, ем морангило тикилката ре џамија себе пипире дуњалучка потребе, овие два чечевики џамија палем тај сате ало. Квајтано манушка со калби пано џамија. А и мануша алоко намази, ем еселе дуњалучка потребе и кал гедани џамија. Ама овие два шуџари со тахара палети рипнакати. Одовајтано манушка со калби халален пануки џамија. Мануш која нашти издржини повутертаро дуи, три, штар, девјате мануки џамија. Одовајтано мануш со касоро калби пануки џамија. Ана не пано калби ки џамија мануш која во Рамазани ко Рамазани андо байрамичи ко байрами. О калби на не пано пали џамија, таалоаме. Манушка снацидела ки џамија по куркотавел минимум 3 штар дрома, нормал побуда, ама тајник минимум по куркоте на аве ки џамија, тиро калби силе проблеми на не баш конектимо и џамија, на не баш пано пали џамија. Се то пано е џамија га цидел ту ки џамија тоаве, на не рахати тоаве. Onde s-ar pune și la noi, că e clar asta e jamia, băi, o puște la ina. Să e jamia, că ja ki jamia ina. Hala musliman. Šajna Janiku kolenda se am pravedno imali. Šajna Janiku kolendar tiroterni ban, gelo, naština kavele više ko pokoriba. Huđan koji periodi omeri baš huđalitu. Eke tu ke prilika so, te dorese lado, ke da ver lado na netovel, ko dive ku apinde ila de bečka trajneu, Алвајтано те трудинетото да канати рокалбите повезине џамија. Емсар кажарам да ми рокалби повезине џамија. Па е кај со каквело вакти амена имки џамија рахати на ова. Од хана старима. На генуки џамија дуј триндиве, валлахи на им рахати. Нашти бешал, халама андрал, мангавати уштал. А кавајтано. Аквај повезимо калби џамија. Ем баш ја камо ману заслужини ладо ке да вер ладо на нитога. Ка се ква дикола локама на негера. Тоела гјахар е џамија амали се коа диле вертикално. Ама дикола ке мари калби анали пане џамија. Ем сведо керина, ама ро калби пано ки џамија само џума. Ништа радна диве лидерасија. Викенд бате помината, викенд е ромјако дивна, е нормално. Али ладо, ке да вер ладо на не те овел, на неа вечаре те дореселе 8 сата. Ти рокалбите конектине џамија. Аллах те таје. Еса помагам, те переко акала, труди тута кала буча тече. Мануш те панал ти рокалби,
e jamia tani bari buti sad mo rasul sallam idha ra'aytum rajulan ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Mo rasul sallam kada bi kena manushie swalala ki jamia svedočinen kaj ne si imani, svedočinen kaj si ovso mu'mini. Se pravi, manushie ki jamia non nema ništa osim ne su imani. Ki jamia manushie na anela ništa osim ne su imani koje si le kaj. Ko kaj? Su se grupa mušamani, se ne imani. Srca sam dva, che che manushie swalala ki jamia svedočinen kaj ne si so imani. Šta tu kategorija su po ladu, kada vrladu na to vel? Qala sallam wa rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Quando ima mushafla ka zamanjem ka Allah azza wa jalla ka družinente a ka ulamente ka ulanente ka durjone ka veresta pale so ulavente con Allah azza wa jalla. Adam magane sa fisebila shukar. Kada Allah sa vela problemi na lamen kan mashkaramente te gani hola ulatin. Te gani dushmania e que avesova. Te gani pagamen bishela financiera ziyaretinane. Pazim sempre que abuti. Uredu. Besini fenes sporazum što nađala amari buti amaru la finaštije havame. Ema ves. Ali sad spoinjavame a jar kulavame. Acaba te kergam a dicerea menvado cu sudnio direct da cava. Papa e brut haro. Cola adete zamangan canal ala só me são muslima ainda. Haide que eu digo que o problema, mas cara, ainda me leva do espanhol. É o problema. Agora não é lado. Agora não é lado. Pasto categoria por sallam wa rajul hem manush kaskavichini shuji ugled no manushni Laja ne mora ni te čerel zinaluku, a o kajrinu kavačeni inni ekhafu Allah. Me da hravatar Allah, hem lako odbin, latar kadurjol neli. Svani kavačer sam, me da hravatar Allah, hem so kurtanimo kao ne. Ali je to problem. Ali je Allah, te arakan iskušenje. Bilo ulica te akin. Gelomaruš, prvo lafi, a vi so spremno čak te falo, mene je musliman. Samo te čalite zašto je pibuti. Znači, kad ti krava pela fiso, deređa ima ne siri. A tu ima nije problem. Znači, se sam zna, kada kema nuše su aloki džamija, svedočen kaj si ne imani. A dijam, sam zna, kada kene ugledno manušenje. Bilo sami, ta ulica. Ali, a mene ja prije samo hadi, a malu imani samo i tamo, tebe, veli, kogod nam ulica te većini, manuš, nas kako mi daravan do Allah, ovi zbradu, kako mi daravan do Allah, mene je musliman. Či kod ja meram. Cosa potrei ad esempio, ja mi scušime che kontakti giulako, Allah je buti, manuš, koliko je vakir. Ali tu ne li sam musliman. Ne li tu nekakva zabrana. A veojama, žane, šajem te rovame musliman. A gara Allah, Fără manușa, coade se începe mai slučke do ternešu na piscinate kontakt pa i klona kikafa koa. Onda ќе дом нешто побут мангела, но уште колку ја чавија кој на нема уште кој практикуј дин. Ма бе што ту не на муслиман. Але ова сиу. Ама шаем те нова. Значи, о имани ко со сај мануше со на чивела нема. И се подбитна као мануште џанула на клабу чатарик. Шото категорија плано са салам. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Dobro sam salam, manuškova kadil sadaka, ne bi, ama kuma kadil pire desno vas te, ali solo levo najete džanel, so desno dija. So znači na kao, kva znači? Te de sadaka, hem te bistre kodlo. Te de sadaka, hem te ne obratine pažnje. Te naračuj nekodlo. A da mi da, i prvo prilika odloka pominam. Znači,
Ама оладо те заради неко судно дивејтан теде, се знапе, теде од десно не омате жон. Уствари, теден те бистре, од ова значи. А на теден те памтинем те джачере прво прика кен лока помине. Рома уша дери прво дела. Еке манда 1000 евро, 2000. Да маме фисе били лај джамија. Дај сад ти нешто ти кло, о прво пушла. Ме бедињу. Екене? Кава е хари мусибети. Коману шачила е бути кана Аллах есу, ando doja buti na ne hairi fajda nisad. Na ne se lapi. Ando na ne i nagrada ko su ljudi ve lado, ke da ve lado na ne to osim Allah jesu. Em pauni kategorija, Rasul sam kako, ورجل ذكر الله خاليا فقد أحلى. Manuškova ki samoća, kada i korporija kisalju, kako mini Allahe, hem karova, a svale staka počne. Manuškova rakisalilo korkori ki samoća, le nikona dikjeva osim Allah azzađelle, hem ome Allahe kako mini, ako momenti ja svata ule sera kakađa. Maj svatko manu zasluži niso. Lago posudno dvijeke da vrlo lago na neto. Menam di durijamo da kala ne savim uča, pogotovo ak ja paloni. Menam di Buthari rovaja. Buthari. Hvala sam te biđanima, Allah su međana. Buthari bi asan, to bu te birovena. Musibet ja bio maluša so, lingoro kalbi nigreja ka, ko ništa ne reaguje. Ko ništa. Ništa lema štimite roglakeri, niti pate da ravkeri. Žikamo ljad kilometara kala, bilo sami, jekta rakla je v ta kategoriji su kumija, ne bilo Allah bi rahmeteja po ladu, ke da vrlo ladu na neto, a mi tek šivelo.